Basimba mukama awe mbabazize abantu basimba mukama awe yabakoya abantu basimba mukama awe mbabazize abantu basimba mukama awe yabakoya wariye wibutse amajwi akomeje otariye bose omubashirira kusima omubachara kusima ekasistebo inamagala. Hallelujah, thank you so much. Mebare kukunda kazina neshogozi banyu turya banyu mutukunde mutwekundire mutwanje mutweyanjire mwebare kunda nakunda nora mwebare kumuhagira n'abandi twese ayumuyiha ruhanga ayongereho neshaje mukama simu Mutero mugoro kenera ngomba kufotenayo yabare kwa kashikaruji yabare kubonera yabare kugira kanyindo karuji yabare kugira windo karuji aro mutere garo saman mugarche mugarre iwerinda ho Gamro Bugaros, aho wasabota karga. Azo garcho bugambe, oye kusima hanga. Abana babi n'abana bino bweke kuka batinechi. Batine fizi, wasango mukinga ine kuya kuka bana tubile bweke. Iyo kora bakiyaha nyamanuka to, sima hanga. Kora bakiyaha mwoni, sima hanga. Kora bino sibaka skarka umwana sima hanga. Aho abine sente kuka kasukara bakakabihaho arabine tuiha mwana kuka kanyama tubachikwataho mwani wano tujaha kanyama kao notuwa kasukara kao yeka sima hanga wao tera yesenga rozamani yongera yesenga rozamani Peterson ni manyango rete Peterson ebo Murete Peterson
ibanda mwapayirwa kare twaza kubashikisha umurugo thank you Omuzi yabanye twataham hata ngenda mu majeshi ya kwa Mungu kandi twaza kuzima mwarore kesho mkakuja ngo uri mana nyama kozo kandi yetu wakwa mitende kuzine tukuruke tupo kuko nyina kusimama bari kunda no abantu bibanda mwebiro mu ngaro nyina kusimama nduri zimwana wanje yabaje kuruga mu bukonje n'ikikoje bukonje ababukonje mundire muturebe webare munonga na timu ile ibatereka bisana yo bowe munonga naza kuba ikindi cyeshongoro mukamubaho umuco w'igo otyo iwe gambira murano tesi kushabaje turekera tukwe katurekera turekera okay basema na banyo munyikirize niho twizi rero mawito bena simwa bena Aisha tukumeze God bless you Imani kumeza habot mbona kareka kali ho twizi banomo egerera yewa munonga urakoze cyane umutero bungaro urakoze cyane kandi umutero rusama no muzina ya Yesu. Haleluya. Tuyote tukanisa kubaleta mama mbele simwe kandi baze tubalete Star Boys kugibanga. Star Boys. Bia. Chuo. Baba wachimwa. Star Boys. Kandi baba tarurede bangabiri. Tuyote tukanisa Star Boys mai. Star Boys Tendenza video bikoye. Leta. Nawe olimpasitesi toni future tense. Wasiwa magulu na nene so tambula. Nonsiwe mikono na nene so yingiza. Nonsiwa maso nemu wako chendaga. Nongo wakeni kwa nene nezimika. Elituwe kwa labili so conditional. Olimutanuwe baru oliprofessional. Sani wata masili damu kukwesiga ojute ulimba toina mzimba oliwakuwatima futwa teganza ebitu byogandi kumbata turedi nanabuwa matuko mwana ya lukenda okupongele nyumba kusawena sala zekena chitekete standi toina kuyinza toina mani nalinye Yesu likubele nosisekuka katisaze ongezena no Yesu ya kusinga artist from Uganda. Atuma ni basima, ebale munda Nora, ebale kukuna jambo ngogo. Thank you for loving us. Nani basaba kibuke. Wakamasta berhanga kuring. Banyak yang bisa best. Namanya kan Matthew James di Star Boys. Kamu itu Muibanda. Jadi kita bawa Muibanda. Muibanda, leta. This is a real revelation. Star Boys, Matthew James, Aaron Grace. Mama
Madriga, every year the police look at the answer to Monabasca, Naulamu, get a Matrisa Muse, use a room to the Mago, yes, the Kulina Kuparabu, Kupara Stado Kutuka, when the Secretary of Tabuza, Arata Municipal, but you suffer to Kumaras the Go, when it's a young people, start by Matasita, bye bye, and then sit down. We are the winners and will never be the loser. Jesus is the Father, Savior, and the Keeper. Is the healer, is the helper, is the guider to all believers. Stand firm, be ready to believe. Just wouldn't believe, wait to receive. But our Father in heaven, hallowed be your kingdom come. But our Father in heaven, hallowed be your kingdom come. Kumura hizo mtukari wa ali yasikina akora hizo. Abana bishuru mu yokwere no masemeza. Batere kwa zamani. Batere kwa zamani. Abana mureba abana kama bibuka. Mbamwe ni kwa umuntu kizamukaba akira. Tara hizo kwa zamani. Yojana hizo kwa zamani. Mwenzenze recognizing abantu bamabari yaha omuzina Eliasu. Kandi recognizing omumuzecherwa warga office y'omwami Abedi Mabwana nimuko hundi baba toto tubone kulia basibone mbeyari yaha muterega zamani ngaro zangu na mwanzo zizo kukaka atusikereza zamani. Haleluya. Kato akiri mucheze recognizing kubaho komwe aba director Baiba University, director Alliance Secondary School, aiberaha itu tumtere Mungu tengeba likuisa. Wow. Ya akna nabari nza kwachira program. Ni wewe nza kwachira gaba kwa mustiri nza kwachira mwenye. Kamba chire kaka wetu nimekuwa songozi Western Uganda yestini sacharanga chikariwa nyaza waji mama wetu Mary Asibwe. Hallelujah. Hallelujah. Bantu no habukunda nora mwebali kumhajira mwebali kumukunda amina mwebali kumukunda kandi mutwire ni mumukunda amina ni mwebali kutwagira nito mwebali kutwagira tokwe kumbe Yesu nakora byo kutangaza bishimwe amina Yesu nakora byo kutangaza amina.
Ile chisinge manyaka yo mugongo manyo mu rubaju manyaka hi apa kokani mu ndebo kukwingana kafika no karere ngato mwepana. Haleluya. Mweshikora zoko waye kwati kufatira kwata ukagendera ati yo kandi bambe kahirwa abo kuba Yesu akanja gukundu kuraryambinga. Amina. Mweno bingo omuzimu gobukate. Amin. Abantu barani bararombeke soko no bazina bane bacecera. Abwenci wija watunga cyangwa kabizinda Yesu. Amin. Na mweno naza kubata mu kitagoro. Gama mutayo kaza kuto mu kitagoro. Hino rasigare ayine curwara umunda. Amin. No bugwatu wakugo muzimu gobwenze muzakugira. Amin. Gabra mutaliwa wotu jure bile mimi. Mujure biti? Mujure bile mimi. Tereze DJ otereze kinya cyenini ecyahiko. Deka bana batagurre. Ebisirani barge mbikeye. Aha. Yeah.
Mwachika. Gambira mtahi wapi? Otumeni kugambire. Elizo. Goliath. Noshenyeza mwoko. Amina. Goliath yakora ki? Hey. Israeli Goliath sibura toruga kapreva sangore bota operezo mukazi wanjye no mushoro byinshi guha rero mutoba Goliath obira na kumuseri zoba wa musingu ahuranga yemerire ebikakati biri kureba haleluya obare mama we bari kwisha kama kezo mu kisharu yareba we are glad to see you. Yes. Umcharo gumutero mazima. Kuri bashikamira habwa Yesu. Amina. Tutukunda mudonga abanyambara tutamwishimiza. Tukama baherezo umugisha. Ya mutereka rosabana jera nabwo no gwanyoko. Okay. Ndabaga bakura mama mera siwe. Wamkunda tusakumugara. Ndabaga bakumugarre. Umweso ngozoro wesongora nsakumsyabura. Koka mpaka rese bande besongozi. Harum sigazo atahamu. Obakwita Brasa Robin. Kan twabara kanisa ngwane songozi wona bambara nibana twaba esayo. Bona Maria. Aho bakwita pressing ni bakwita agate numero de pressing. Ni bakwita agate aho. Numero de pressing. Za agate abantu bakwenda Brother open. Murete. Mubaretere. Tuma brother open tuba kunda. Mubaretere. Murete. Dete. Brother open dete. 1 2 3. Brother open. Musakare yawe,
Sister Mase. Numumanya? Sister Mase na chi? Oya benaje. Popire manaka saponi. Na bana mwana kumunda. Wachijaya ndo tejeka. Wakamani. Marete. Sister Mase marete. Alishe shumbura. Hasa mwana Sister Mase na jende serezi. Mshitani wao shumwa. Mas não tem na capricha. Vocês estão passando de gente. Mas ao bem, vocês estão passando. Fala, sempre dá uma coisa dizer. Eu ao bem, devo uma coisa usar. Por melhor, não há de dizer só ser. Eu vou ficar só um jeito de Why
utabasanga mwana abantu bibanda n'abaramutse amasibanka amazina ni bandika Sister Kaburisho mazima mwe bari kukunda no kugira miski weza checho Sister Masa nachi bueno waheza gira ko kwenda kusaba mutere gira ko kwenda kusaba mutere ukampoga na sente zishoche ezokora tinzereba uchijoye echo yawe handema utahe kumenyeka mazima tunjo usinje shabra siku zaftaha iza kusherwa utatezo mutwe newe byawe byangusya no kuzachibanza nembuzi tutichirizine niza kukomye Lete umukazi nakusaba mutendo wego kagwa haleluya haleluya
Dede ati kwe oteza ati aferwa kamba gambe omkosa tianora parmu stress kantinora gaile stress no to kushika okasemerwa okakomoro mkazi aya kikamutere kintu mushize kusayenda pangu kikangwa tuberuka gure mumkazi na kusamba mkazi zazari kireo tera kumugirira uzara barongo araho kurumesha kuzwe bapesho ngora iza kumugara ati koka takachimesha muzi na weza kumucheze tuanze tuachire tanda eyarga ofisi ya honorable Maya Tubii Mabwana Obed wa New Chapter sura nisaba oizaha oramchaba twaba kandi mazima kora garicheyo onyebarize bona rero Obed Mabwana abo kubasa kumweta akata mashtirisa akaisa nani kusaba compare microphone uturamtseho omuyisiye ya mkamonde Kristo nda compare microphone katutenga roseto mutere garo samani omuyisiye ya Yesu Ebaye pasta abanyita ibisigo Alex kandi niriraho muzina ry'umwami Obed Mabwana adakunda intoleransia akujezo supportinga ikoro ngeji kandi nasimu mwami pasta okumweta pia basakuba physically kukarniwe kana supportinga butumweto n'ekitokora kandi abona amayango ngeni maye umuhagera n'abashwe n'abanyibanda bizaha ya supportinga omukoro n'entwari 10 yanga tubisaba n'ibanga mu bukize kandi ndakusima abaziragiza n'abana umukoreje niyo ndebwaha ikirika nawe ibanga abana bakuzire bagakora n'ibindi kandi abana baruzi supportinga ikora y'icya niyo cyangwa umuriro niba nonga kudanize kokanga okeba ngakire abasaba mu supportinga ngoransia supportinga muri bavuga niba nonga ngaro uterega samani yetere boxejo neno genda kukereza ikikumye cyo cyagira umuntu gwa nakunda Nora omuyisine yase mutero mugaro samani base bona banyama umuntu kumwita kakoreza ikikumye cyo bwiro nabari Yesu kandi mongere muri garo samani abamwe tubashikireho twagenda na Nora batugira ngo barapize mwine dukoromiki nangwa twabasana kuzwekera kokabwe kora gacheyo unyebarize honorable Obed Mabwana wa New Chapter ngurahanga kwereze umugisha kato mongere garo samani nomanya ebintu twakera tubishobore siruko inakore ibintu kumwe mu kufutu wendegereza ya hanise bitware ibiri ya gita yana hajira izansomo mukibo mwajegereza so hategere bitware munane kaba kiro mwesongozo niso neriye songoro bibiri obarakweta arena Chamukongis Katu mwachire negaro.
Yesu, aisa kukubalika, muweza shoro